Kada je Gospod dopustio iskušenje koje se zove rat, a rat je sama po sebi kazna Božja za sve, i one koji su pravedno i nepravedni, i oni koji se spremaju za rat i koji nisu se spremali za rat. A srpski narod se nije spremao za rat, računajući da je Drugi svjetski rat bio posljednji rat koji je Srbin trebao da ratuje, vojuje. Međutim, zbog naših sagrešenja i otpadništva od Boga, srpski narod je dobio još jednu kaznu Božju da mora da se brani i 1991. do 1995. I gledajući sada 20 godina posle tih zbivanja, mislim da se ništa nije promijenilo i da nam predstoji još jedan rat, svjetski rat, koji mi Srbi molimo Boga da ne bude, ali sve je spremno da on bude i bit će. A nama je da kažemo: Gospode, budi na pomoći, pomozi nam da budemo ljudi, što je patrijarh Pavle. Imali smo čoveka na čelu crkve koji je bio najbliži Bogu u tom vremenu među Srbima i govorio je: Gospode, ako već mora moj narod da ratuje, neka strada, ako već nešto mora da bude, neka bude stradalni, nek ne bude onaj koji ugnjetava drugog. Međutim, iskustvo iz Drugog svjetskog rata Srbima nije dozvolilo da idu sami na zaklanje, iako je to Hristos traži od nas non stop da mi budemo žrtva. Ovog puta Srbi su ustali da se brane, da kažu: Gospode, pomozi, Presveta Bogorodice, budi na pomoći, kao što se bila uvijek. I ovdje je počeo rat koji mi smo imali pre rata, godinu dana, rat u Višegradu, gdje su zaista muslimanski živalj je bio ubijeđen da je ovo njihov grad i da trebaju ovdje da ostanu, a da Srbi odavde odu. Meni je žao što su oni tako razmišljali, ne znajući da Bog prosuđuje drugačije. I Bog je dao da ovaj grad se odbrani. Ali te godine, kada je rat bio u najžešćoj, kada se mi nismo snalazili, kada je bilo dosta ljudi koji su bježali od rata, kada su muslimani bili na ovim čukama sa svojom vojskom, onda kada je se Višegrad spremao da bježi odavde, srpski narod da bježi odavde, kad su vojnici izgubili svu volju i mišljenje da mogu odbraniti grad, onda su došli Rusi. I nije ih bilo mnogo koliko je to bilo strašno za neprijatelje naše. Kaže u Svetom pismu: pozovite Boga u pomoć i vidite kako su vaši neprijatelji nemoćni. I to je se baš nama desilo ovdje u Višegradu, kada su došli Rusi, tako mladi, ljepuškasti, sve dječica. I ja kažem: šta ste vi došli ovdje, šta ćete vi ovdje? Računao sam da oni ne znaju gdje su došli. Kad sam pitao Genadija: šta si ti došao, ko si ti, šta si ti, kaže: ja sam profesor srpskog jezika i profesor srpske istorije. Ja hoću da na terenu naučim istoriju srpskog naroda, da je mogu prenositi u Rusiju. I oni su lagali roditeljima svojim da idu ovamo, da rade. U stvari oni su došli da ratuju. I to da ratuju za veru pravoslavnu. A stavili se gore na okoštima i kažu: mi smo ovdje došli kao hrišćani pravoslavni. Napadnuto je pravoslavlje. I mi smo došli, zato u našim srcima, u našim dušama osjećamo dug da mi danas moramo biti ovdje sa vama. Znamo da ćemo i mnogi poginuti. Konstantin, ljepota, onako kosica, naviše ošišan, lepo, kao lutkica. I kada bi trebali da idu na izviđanja i na ratovanja, oni bi došli na blagoslov. Kaže: oče, mi hoćemo blagoslov jer znamo možda se neko od nas neće vratiti. I išao sam često gore na okolištima gdje su oni spavali. Ikona
i kandilo je non stop gorilo, služilo. I te noći kad će da poginu, te sutradan kad će da poginu, kandilo im je dalo znak da će biti stradanja. Iskočilo je iz kandila žar, u stvari onaj svitac sa zapaljenim fitiljčićem i počelo je da im gori deo te sobe gdje su oni bili i oni došli i kažu mi smo dobili znak od Gospoda Boga da će biti strašna bitka i da će pitanje ko će se od nas vratiti. I onda im ja kažem, pa ajde, nemojte da idete. Kaže, mi moramo da idemo, mi smo došli ovde, ako ne bi otišli, ako se ne bi ovde borili za pravoslavlje, mi bi bili izdajnici. Izdajnici, došli smo ovde i sada vas izdajemo. I interesantno je, kada je poginuo Andrej prvi ovde, to je bilo veličanstveno. Tada su nam, mislim da kogod je bio u Višegradu ovde, a mogao je da dođe, došao je na sahranu. Sahranili smo ga po njegovom, po ruskom tom običaju, gdje je bio izložen, drži svećicu u ruci zapaljenu, krst, ikona na prsima. Svi mi plačemo, ali svi osjećamo da vera naša se budi. Istinska, pravoslavna, Hristova vera u nama se projavljuje i počinjemo da budemo složniji, slobodniji, počinjemo da budemo vjerni Bogu i da smo mi pod okriljem Božijim. Zamislite kako je bilo, to i pričaju muslimani posle rata, kako je bilo, kaže, nama strašno kad smo čuli komandovanje na ruskom. Sva komanda je na ruskom, kaže, mi smo se toliko pogubili da nismo znali šta treba da činimo, nego smo samo bježali. Samo to osjećaj da je ruska vojska tu i da komanduje neki Rus. To je bilo strašno. A njih je bilo tada, ne znam, je li bilo više od 20. I onda su oni osvojili taj najveći problem koji smo tu imali za našu srpsku vojsku, da ta naša odbrana grada bude sigurnija. Posle toga nam je sve išlo nabolje, da tako kažem. To su jedne dušice istinske pravoslavne, hrišćanske. Vidite, imamo jednog i monaha koji se zamonašio i došao da brani pravoslavlje. To je to. I mi Srbi još nismo dostigli tu svetost rata. Kao što sveti Nikolaj Žički kaže, moramo biti sveti u ratu. Ako iskreno ulazimo u rat, onda moramo prizvati Boga u pomoć. Moramo prizvati naše svetitelje, naše vitezove koji su već odratovali svoj rat i preselili se u Carstvo nebesko. Oni su otprilike ličili na te vitezove koji su došli da se odavde popnu na nebo. Baš odavde da se popnu na nebo. Ne iz Moskve, nego odavde. Ja duboko vjerujem, ovo smo mi učinili poprilično kasno, ali nikad nije kasno učiniti spomen da bi se spominjali. Ovo je prethodnica kada će i Rusi doći. Kad bude treći svjetski rat, doće Rusi i ovi prostori će biti objedinjeni. Sve pravoslavne zemlje će biti objedinjene, ne zbog toga što to mi jarko želimo, da mi to želimo, mi bi radili na tome, nego će neprijatelj ovoga sveta, pogotovo Zapad, nas natjerati da se mi ujedinimo i onda, kako je govorio Radovan Karadžić, naš prvi predsjednik, kaže, rusko zvono je veliko i njega je teško zamlatiti, zaklatiti, ali kad počne da zvoni, onda ono dugo zvoni. Mi čekamo to zvono rusko, ali ne da bi pobjedili neprijatelje, da bi im se rugali, nego da bi rekli, mi smo narod srpski i pravoslavni stradalni, mi smo mučenici, mi smo na tom prostoru gdje moramo pokazati to viteštvo, tu ljubav prema rodu i prema Bogu i prema veri svojoj. Znači, i to svako ima pravo da se tako ponaša. A mi ovdje smo nekako pozvani, prozvani i naše oči su danas uperene u Rusiju. Ali u koju Rusiju? Onu Rusiju koja je nama dužna. Ona je nama uvela komunizam i mi smo stradali od tog komunizma.
duševno, duhovno smo propali zbog toga. Sad su dužni, ja sam to njima govorio često, vi ste nama dužni sad pomoć, vratiti nas u veru pravoslavnu, očvrstiti nas, ujediniti pravoslavlje. I da tako živimo do dolaska Gospoda Isusa Hrista, do strašnog suda, a samo što nije došao. Trebaju da se još da se dese ove strašne stvari Trećeg svjetskog rata i onda će biti blagostanje, a blago onome ko preživi posle tada. Tada će ljudi biti, kažu, zadovoljni sa jednom travčicom danas da uzmu i da pojedu, bit će presretni. Sretniji nego onaj ko vozi helikopter, avion, kamion i tako. Želim vam svako Božje dobro. Hvala i vama što projavljujete istinu pravoslavne vere, našeg srpske odbrane, jer mi i Rusi smo jedno, samo što smo se razrodili, ali vidite kako ove majke, kad ih pogledate, vidite da je to naše, da je to naša dušica, da je to naše tijelo, naša vjera, a to je sve što nam je Bog, Hristos naš jedan. Evo ovi su ljudi Hrista radi postradali, zato neka ih Bog pomiluje i daj Bože da i mi budemo tamo u Carstvu nebeskom gdje su njihove duše. Благодарим.